smo na Manjači, pridružili smo se planinarskom društvu Manjača Banja Luka. Danas idemo na jedan vrh, a ja ne znam kako se zove, ali znaćemo. Nismo ni krenuli, a već sam žedan. Uspon je za sada lagan. To je čist provodnik. Prva pauza. I hoćemo sad pit rakiju. Hoćemo. Druga pauza. Sad jedna veća pauza. Sad malo jedne energetska čokoladica. Evo ga, još jedan odmor. Do vrha imamo jedno 10-15 minuta, pa ćemo krenuti. Tanki smo sa vodom, ima možda u flašici još 2 gutljaja, ali morat ćemo izdržati dobro. Ćao, evo sad smo stigli na vrh. To je prvo pravilo da se obučemo, jer kad se hoda moramo se raskomotiti, a kad se staje ili kad se sjeda mora se nešto obući. Sad ćemo malo prezalogajiti. Evo jedan sendvič, pojedemo i onda se vraćamo dole. Evo ovaj vrh što je pod snijegom, ovo je vjerovatno Klekovača, tako bar mislimo. Uspon je trajao 3 sata. Piri jak vjetar. Tako da se sad vidi. Duva jak vetar, tako da moram i šuškavac obući. Odmorili smo se jedno pola sata, sad krećemo. Uspon je trajao negdje oko pola 10 do pola 1. Sad ćemo vjerovatno stići ranije, zato što je nizbrdo i dole nas čeka kafa, čaj, sok, kako voli pivo. Rekao sam ja, nek sok, nek pivo.